Za drvorazbarstvo kažu da je zanat umjetnika. To je pjesma o drvetu i to ne bilo kakva, nego ona sa najtemeljnijim osjećajima. To je poezija koja na bosansko-hercegovačkim prostorima traje više od stoljeća i pol. A za drvorezbare kolega Mirsa Čupe napisa kako su to ljudi zlatnih ruku, lirski zanesenjaci, oni koji udahnuju dušu plemenitom i pažljivo odabranom drvetu, bilo da je ono od oraha, trešnje, ili graba, jasena, možda kruške, bukve ili brijesta, javora. Drvorezbari su ljudi koji smirenom rukom prave bosansku, arapsku ili duboku šaru, koja je i najteža za obradu i u kojoj vještina majstora dolazi do potpunog izražaja, prenoseći motive iz prirode, sa bosanskih svećaka ili jednostavno iz svoje mište. Konjic je grad koji je po bosanskoj, a neki opet ljubomorno kažu konjičkoj šari, bilo da je ona urezana u neki od suvenira ili opet upotrebljivih predmeta kućnog namještaja, odavno postao prepoznatljiv širom ovog dunjaluka. Opet, u tom Konjicu, jedno od prostorno najvećih općina u našoj zemlji, koja je dijelom rasprostranjena u onim krajevima što ih smatramo Bosnom, a opet više u Hercegovini, postoji jedini muzej drvorezbarstva u svijetu. Do pred Drugi svjetski rat precizni hroničari su evidentirali kako su u Konjicu i njegovim selima djelovale 34 drvorezbarske radnje. Danas postoje samo 3, među kojima je najpoznatija Mulićev rekord, a koju danas vodi Sejfudin Vila, unuk osnivača Ismaila Mulića, firme koja je pokrenuta davne 1929. godine. Priču o drvorezbarstvu, ali i o mnogo čemu drugom, a opet uvijek vezano za ovu umjetnost i dragu nam Bosnu i Hercegovinu, sa ljudeskarom, Sejfudinom Sejom Vilom, vodili smo malo u Bosni, u novo otvorenom salonu rezbanog namještaja na Eliđi, mjestu gdje izvire rijeka Bosna, a malo više u Konjicu kroz koji teče plahovita i zelena ljepotica Hercegovine, Neretva. Uz smirenosti Bosne, evo i prvog dijela priče. Prvo da izrazim dobrodošlicu televiziji Bugojno u našu kuću i ovaj prelijepi salon, da poželim narodu koji gleda ovu emisiju Bajram Šerif Mubarek Bosan, želim vam da dragi Allah naravno blagoli sve one osnove i sve one lijepe iftare i druženja kroz Ramazan i da podari sreću i velike svim našim finim ljudima i našoj braći. O vjeru jednog Boga, drugih konfesija, želim sve najbolje. Znači, Mulićev rekord je jedna konstanta koja traje preko 80 godina. Utemeljitelj Mulićevog rekorda je moj djed, Allah rahmeti ga Ismail, 30. januara 29. pa do danas, znači, u kontinuitetu trajemo kroz Kraljevinu Srba, Hrvata, Slovenaca, Staru Jugoslaviju, neovisnu državu Hrvatsku, pa onda preko Jugoslavija do ovih naših nekakvih dijelova republika i entiteta. Mulićev rekord je firma koja se isključivo bavi ručnom izradom namještaja, unikata prema mjerama kupaca. Znači, tradicija Bosne ne umire, želimo da to ostane i ostane. Imamo i svoju školu gdje izobrazbu kadrova, znači radimo i kao ishodično školovanje i kao prekonfekcionalno, odnosno dopunsko školovanje. Imamo jako dobre kadrove, nastavne,
znači, u tim školama se uči od teoretskih predmeta, znači tehnologija drveta, gdje uče u standardnim školama se uči od sjeće pa nadalje. A šta ćemo sljedeći ako ne uzgojimo, znači, od samog uzgoja, vrste sađenja, rasporeda šuma, izbora drveta za sjeću pa do termičke obrade, odnosno sušenja i parenja. Onda drugi predmet, znači ekonomika poslovanja u kojem je otprilike pogled fiskalni sistem pogled države prema poduzetništvu, da se što veći mladih ljudi, što veći broj stručno osposobi i da možda samostalno krenu u neku priču, da i oni zapošljavaju, odnosno da krenu u neku varijantu samostalnog opstajanja i ostajanja i uz tradiciju, a naravno i uz nekakav dio koji se zove egzistencija. Rekli ste svaki dio koji je do sada napravio je unikat i naravno nema isto djela jer su to sve raširali. Ali evo ima jedan stol ovdje u vašem novom koji je direktno stol sa posebnom pričom. Interesantna je ta priča, poruka koju on nosi na sebi. A uvijek svaki artikl koji uradimo znači ima svoju umjetničku, estetsku, funkcionalnu i duhovnu vrijednost. Što je važno naglasiti, znači svaki ovaj komadić može biti volumenom skroman, ali ima što utoši ogromno. Drvorezbarstvo je crtanje duše u teksturi drveta. Drvorezbarstvo je jedna priča duše prema duši, znači jedno lijepo osjećanje i ne može se raditi znači kvantitativno, da se radi nekom principu kvantiteta. Nema teorije, znači drvo se posebno prilagođava, priprema od 7 do 35 godina, se suši, pa se onda slažu teksture, pa se onda, znači, iscrtava rukom po drvetu, da bi se kasnije pristupilo, znači, umjetničkoj obradi. Znate, šta je interesantno, što me ponukalo, puno bi ljepše bilo, odnosno puno korisnije. Babo je moj prije drugog rata imao 360 radnika. I neke 48. neki novi klinci dođoše pa želješe da to imaju sve novije i bolje, pa su mom babi nasilno razvali firmu. I od te firme je počeo šipati. A onda kasnije, znači, u temelji je babo 54. prvi muzej za razvarstvo u našoj porodičnoj kući, u koji ćemo, ako Bog da ići sad, malo da vidimo. Znači, to je prvi zvanični muzej za razvarstvo u Evropi. Trenutno imamo otprilike 5000 artikala koji su na izlogu. To je mene i šta me je ponukalo. Znači, ušli smo u državna komisija je proglasila nacionalni spomenik kompanije su 8, znači počet srpskog vrijednošću Bosne i Hercegovine. Ušli smo u UNESCO-vi 100, jedan stepenik do UNESCO. Sve me je to ponukalo da se napravi jedno mjesto, znači u ratu smo opet devastirani, muzej je stradao, puno nam eksponata pokradeno, ono što nije pokradeno je oštećeno, ali da sve to reinkarnira, znači vi kad odete negdje u neki grad, u evropsku metropolu, znači vas ne vode nigdje osim na mjesta gdje je njihova aristokracija živjela. Ako odete u Beč, to je Ščetno, Kopur ili ina država, uvijek je znači priča aristokracije. Mi se nemamo čega slijediti. Znači, bosansko-hercegovački način izražavanja stanovanju, što je za našeg čovjeka bilo koje konfesije, znači